He pai te whakaaro, I toko ake ai te kāwanatanga te kaupapa e kia nei ko Fresh Start. Engari mā te wā e tohu, he aha ōna hua ki te hunga rangatahi. Koe rā tā tētahi kaimahi ōmua o te tari whakatika tāngata, e pāna ki tēnei kaupapa ka āwhina nei I ngā rangatahi, kei te pari o te raruraru e tū ana. He oranga hou, he huarahi hou, hei whainga mā ngā taiohi mahi tūkino. Really looking at that, that very difficult 5% of all youth offenders, the ones who are in real danger of becoming adult criminals. And what we're seeing is a range of approaches. E waru marama te kaupapa whakatika taiohi o Fresh Start e haere ana. Hei tā te kāwanatanga I raro I tēnei ture, ka whānui ake te wā hei whakaora I ngā taiohi. A concern to work closely with the young offender and also with their whānau and family and the wider community. And if that's happening, then I think that's a really positive move. Engari hei tā Paula Bowles-Wilson, me tuku ke te pūtea mō ngā kaupapa a hapori, hei ārai atu I ngā pūtake o te tūkino, I wainga I ngā taiohi me o rātou whānau. We'd like to see the funding, allocated more into preventative programs. I think that's the ambulance at the bottom of the cliff. In Waitakere, we have lots of really good youth programs who are struggling to find funding in our community to undertake that preventative work. Hei tā Paula he poto rawa te wā o ngā kaupapa whakatika pēnei I te whakangungu hoia. Nā reira ka hoki anō ngā taiohi ki te mahi tūkino. I think if we're going to work with young people in an empowering way, it has to be a long-term process. But it's unfortunate that a lot of the funding is very output-based and it's very short-term. Aha kua o nā painga ngā he rānei, mā te wā tonu e tohu me nā ka puta he hua. Irena Smith, Te Karere.